Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Dah. Oh, ini kedua. Oh, oke. Anti loh, kedua. Anti kadang kami. Mento kadang kami. Spok. Pero sang bukan tak ano. Habdam. Seredam dah lalong ke masjid ini nih. Oh. Một hàng nè, bội cái set để tiêu đó kình. Khói. Còn râm ra. Nè jaga sak pat, nè jaga thiak ru đó nè. Kena jaga lipi. Penam no ada dari penam no katanya dari masjid. Penam no katanya nama dia je. Nah. Oh. Ka khasi student union Laban Circle hakat sautruk leber arah jara pun rio kaleban khange kuwe ke jakale nyam halu wolom pareng bedai jaki muslim ya ka belakno baglapen kelakum ke jaka meni belai dari ke masjid basyupun long bean ya ka belajar kerteng ya ka jaka kum kelum pareng masjid. Hau kerwa bala pha do General Secretary ka KSU Laban Circle usamla Shining Star Khan rengkat barki video ulaya thu bagaseng hadi maglati benya halo ka jinglong try jong ka jaka lalap bagani ka jaka kamshim dei ka jongnu ru batla kenno bagi muslim klashna masjid bian hakan ka jaka klam da yo jingbet na ka dor bashnong ne ki bo badai pet badai halo ka nongrim bagaseng kalit ban khang no iya kan jaka le nyam bean jong ki muslim bat ban beru yo iman le nong pet ubasa bean baru ba aji kai shpanggan nyam islam hakan ka jaka Shushu ka KSU ka pente bahagi por menchwa ya ke jaka bla aiban shna yeng tanah bentau chokidar ubapet ya ka lumjing tap ki muslim henry mentapat ya ka jaka la penkla longkum ke masjid hak be dei bat kani nakaliang joka dorbash nong luwalum padengru hadim kala yo jingu jor naga KSU kala banjurab bat kala raiban penduk no ya kani ke masjid Kesenggala pentip ru bah hakini kendiak sengi kan selit bu dekat jeng ujor hakmat kibor penyai ban penduk sendan ya ke masjid nakani ke jaka. क्या है आप इमाम
कहाँ से गौरव से कब से आया Treasure 6 महीना ini gini ngap ya keren bakas nong lawan kelar dari ba tidak ai por pi hidup mensajan mungkin tendam ya katai ada hidup mentar sudah pendam yang orang sudah sudah pendam ini wan ilau mengimutat dia kata kamu sikin pian bala ai ke direction ya berkongu ya kata nama bangsa pos nama khas berkawai kali yang ini mutasi ini no lab yang kot Islam ini suai ini penyelam saya ini ada yang kot Islam berpesan borok kata kepuas Badadan bawan menu-menuru kot Islam di Banjar di panjang dunia Rai mentah lawan borok we borok kita dorbar adon buat numsu singan berpicile kadamon la benek bentang dan ini untuk teman Song singan senang dan Siapa pilih kan dengan makam, mending waktu pilih, kumbat pilih dan dua surung menu, ilai labun sian, ilai obat dan menguci bersurung, aku gini kata, aku PI Iwan Sawai Arngut, Iwan Sepengut, sebenarnya kita, pas selalu biang, mana berjaya, sebenarnya berjaya, mana bersih, bersih mungkin, ini malah bersih, ini mana kapal cuci, kalau kita kan, kita kata, kamu ya kata penyata. Oh, kita nu mencarang arungan merasa. Riu benai SCT berhak mesti menteri Pakistan komiti serius awak di rumpang ni apa okey tu benai ke tempat itu nu mesti lasak mencarang arungan nu lasak kau jangan gila lagi mana bodak habu dia kan kau Indonesia bersipan packaging kecil sipang lima dan yang mah lumpang masuk dekat akreditasi lumpang ada kamu dang arbenai ada dang masuk dang arbenai sementara ipan ini udah negara Wales ini ikut tentu kalau lebih dia kalau saat kita bahas toko bila ini UP ini negara ini ulawan mentah bidang pan mentah dang arbenai bidang pan permission tempat dia dapat keselana kesenang rupakan nong bangila sa ibu buan. Kemudian dia pada ulawan sa mentala rupakan. Kamu nado mencam senam ulawan sa ni. Tekum no haba ulawan sa lupa mentala rupakan mentah bidang arbenai dang pan Indonesia. An kejemut iu berbipan Indonesia berdaya yang mentala keren. Indonesia pipa ada kepan tapi supan Pipan swa banwan ubreu umdai dalam ada buan sa. An pipan dapat pipa ada kot me pisu ang resultur. Ya lo iya wasrok. Mo Andrei mendapat piong bahkan ini ketika macet. Dikampan permission nak senang macet ini. Agak penting juga. Penting dan juga dan dia penting dan juga dan penting yang dah konsekuensi usah penting. Itu dia setelah ibarat lah atau menikir pun kalau pemilih seperti juga sebentar ditang sekretaris presiden bakal nomor tel dia pimpat dia kena Indonesia imam ulak bangsa ni dia nem deh an kataru umri ba puri ban ba ngimte pu bolong kumno police verification umdon halor kata kan kumno sa audio 6 months jadi kata jadi pamla balong kata amdera hak burom kan ya kasdong ro tapi bila sa seni menu bawan kumno hidup yu men hakani nang jaya entah sekian jaya ya paksa entah jaya menu pun pak tadi kata situ yo arti yo hidup hija yu ni men hakani ya kinong kumno jadi din song shan dong ki nam ta wing samlap sa ni dia pak tak ini ya follow according kumma ka ajin ko snong re dang sha na nakaliang ka kisu dalilay nung sha ngim sha Lepa. Ni bijing kangin dongki berosmit nampu rung denem dai. Kani ke masjid hakni ke jaka hamaila inu ru ban ong ban pinyai kamniam. Ai kan mansa ya dikaru. Kani ka yu susah benda. Ngan sependam mo. Kata ru kompenya jongki la ka jong. Ini ai ban katun ka. Jadi di hanga punya Kita Imam itu ya hadir. Imam kumut along kumtu berpelijing kang kamu urung. Suan. Imam ya hadir. Apa ke masjid ini khamsah? Ke sunong ke khamsah? Kumnu tahu imam duluan.
ne ulong caretaker no imam ne jo kani ka besar hi kata pi ha Dawan sekretari. sisian Eh betul lah, bakal lagi lah pengurus balai sunting di ông và John ini di Pembangunan itu dari lembaga pendamping sebenarnya. Dia sajaan maksud boleh nyelek umum ya ada kayu ni. Hang dia tinggi kot pak. Takut pak. Ini pada nengi dia bang. Empat kan yang pi senang ka ada thok umno ban. Pilapan lagi. For no religious purpose. Pilah. Tangan dia only for this. No religious purpose is allowed in Tak apa yung mani kelap kuliah nama sih ban juruai ban kuliah kot pantai. Ada untuk purpose. ini you Okay. Oh kini kita akan kantik sekolah macam ni. Di sendiri kalau di tinggal ini di pan. Aba senang naru dewan ka ai ding thok tang dokin trong man sa ukiat peker hang. Oh. Dei nam dei. Amai betul. Am ai man senang ban kuliah kot ma lan ni ban ini ban Anu, de for religious purpose kam ai. Perlu itu apa? Ayu dapat ibu. Bahkan yang begini ya, kok ini mani minuman jual ni boleh kerja. Ini satu tadi kita ngomong ni. Korban ka inusi ni kong nasional. Kasnong ka inusi yupi. Nakaliang jong kasih student laban circle mentasni ngila ayo banwan sini shalo lompering hakaba ngila ayo kajing ujor kaba ki la pendan kam ya kan kacaka ani hapo luar lompering ban longkum kata ka lompering masjid jinsya kan kacaka ka menchua ka borsnong kila ai yakini IT kini gibriu tang ban longkum takajang ban takajaka yakini ban chong utau caretaker ban pet ya kate ko lum jingtap mantai dari hakini kisni nam ki balayat ni ba kila penlong yang ani kacaka kum kata kacaka le yam bat na nakaliang jong asnong kila shimti bat kila wan ban inspect bat kila lap yang kata bat kila wan pha ban pendam no man kani ka jimtho ka patho lumparing masjid bat hadian jong kata nakaliang jong seng ru mentakasni layo ban wan ban sakhi hi dala jong ikman te habangi i kani kacaka kalong ba kila penlong ya kani kacaka kum kata kacaka le yam bat ka sanitation room i ba katiki dan kitiki jaka ante ki perlat be sati sakani ka dala ka plan sini room te ling ba jong ta ti milayo ban kran bat western secretary jong kani ka jaka ka ba ki de ben pet te bat ni lalap ru ba udan imam ubasa kani ka jaka te kat kum ka NOC ka ba kipan na kasnong no banta jong ta imam i ba ki pha hu banai February ndai habang ni layo ban kali uni imam batai ngi ba ulasa lupa mentala andru banai kani ka jaka te kita ki dong ki ba pen khen ki adong jong kasnong bat ki jong ka jing songsuk songsan ya kasnong ka thau ba no breu bana bar klem biang ki kot kisla klem da don kita ki NOC klem da don kita ki police verification kin chuban sa kani ka jaka tena kaliang jong ka seng ila shim ka sinjam bangin be noiu ban kaliang jong ka sengru ila maham kini ba kani kamde ka jaka ban mani namar hadu menta kimla ban ai ngi kita ki kot kisla ki babet ki babiang ki ban pen shisha ya kata ba kila don ki jigi tho nak snong ka thau man pelong ya kani kum kani ka jaka mani te nakaliang jong ka sengru in se shong biang ba snong bat in ai lat hi snong kan shim ka sinjam ka bade halwa jong kani